Kedorban Bang Tingka jong ke Khas Hills Autonomous District Council ke Balai kalau sedang mentah ke sini ke Kandru Truk Jeliau Arajar Arpun Riau Hakaba u Executive Member berdipet ya ke Pelapisau ba Saibor Lang Warba ul Wandra ya ke Mang Tingka ke Beduna Pisa da Kandru Lak Handai pu Arajan Rius ba Sanpo haba keren po ke yang dorbar haba Wandra ya ke ni ke Mang Tingka lu ong bak ke ni ke Executive Committee ke Pementah kan Amsyong Type and Wad ya kilat kilenti ban kentiu ya ke yo ke kot jong ke Council bat ban penbaya ke jeng kam badan pej penyak ya kejeng pelot bahkan long ke ba adekar. Na kaliang UIM leto ba hapok yang darbar ba kejeng pelot hau news nem mang tengka arhajar arpun reu arhajar arpun yo kan long arspa katsau klor reu polak kanda jar saus pa ashipo bal antar ba kejeng mi hakani kesnem mang tengka kan long arspa katsau klor sau pulai lak kan reu jar nyos pa reu po bat habashem ya kejeng kanya priang kejeng pelot ba kejeng mi kedan kejeng dunak kaba kan rewlak kandai pu arhajan respa sanpo habakran hakni kamang tengkau executive member leto apok ke yeng dorbar baka executive committee kalshem ya ke senjam mentel kam ya ki jakaraj hadin bakele ya ke jengnang duna jong ki jakaraj da ke jeng aiwenta ya ki kendo karaj cha ki reshmet bat ke company da ki popo akar bat hektar kani ke jeng kani kabu jeng ma ya ki long dien mandien bakin yo jakrep jakariang ne jakasyong jakasa ya ki kon ki hajar jong keraj kam tam ya ki beduk ki besuk ki rangli ki juki ki ba an amat syu ya ki jingi ijnga jong ki longsha manshwa ki bala bol siang ya ki jakaraj lada syu e man klem de tel kam ya ki jing ai jakka pathar ya ki jakaraj kane kan pelong ya ki babon ban buhai shnong shasor ban wat jakpo na kaliang UEM ul puliru na kino kilat kilenti ki baka executive committee kan penmi yo ke jing yo jongka ka ba ul kedo baki dan khat sau teli kilat penmi pisa bolo kedo ru ya ke jeng pelut ya ke pisa syaki kendai teli kitnat rikam hapo kaki HADC Syongkono asakhiru akhir isni bagi nong apply title rights certificate nangguan kat barangnya isni kani kawan ra ya jeng rekam ka bakerki ban klaim ya berukam bisyar kene ya jeng sisya yang pun isam pat kecing pene ya report ke betikna pat kibala syariah Kumta ban berrekam hok ya ka khap regulation and administration of land act araja way the council kadang kamu ekibri betepet ha GIS but survey technology nang an pertikna bagi record kilong di Bukura di Basyari kat kibagian ladong syadab kadang kecing ong baka cingtip kolong kapor kum kecingtip ya kani kajian baka executive committee ha kecing pelaj patba ya kat dan kedok pamphlet kat kum kami profession trades calling and employment taxation act had kelai South Senior as adopted and amended. Syukron berumurang halor kecing kiu kecing yoklum khajna yesuku bapun kipat ba nongsiu khajna khamtami kikam ki bomron ki kompanya dakina lani ko na sektor bun ki patte paksai tha ye ki kamram katum kamekhalia profession trade calling and employment taxation act halor kecing lo ya khajna professional tax Kumta kung kasenjang berit banira pensyari kesuntu hamtamnya yaitu di tempat tip lani di tempat sentuh siapang dari ke ai malah kedau layo penpelai ke kota dan kedau banira pensyari di kesuntu baik bang diberi kok pensiu ya kedai kecil kani ke kota kedau pada beli laporan haratin hareng berkasih pakai yang berkot dan pensyari manu pada pensiu takno kacana pada pensiu kakku macam kamai sistem bahu kalau pensiu lembaga portal online profesional tax siaga di proses katong jengi kelong ban penlong ni kuat ba ubatet ba insni ba tong ai la kalong tak berhenti and training ba small steps today big change tomorrow taxation wing kan yai percang kira kelenti banang rencana isu ya katong Bagi jilum hajna kan long online pura kibran jo kesu kumjo. Kenang ban hampen suk syusyo yang ibaga non siyo ya gani hajna ka kompen kali kejo. Syusyo ya recommendation jo 16 Finance Commission la priya taxo kartumi halo kibran ke bidai sekirupran local bodies. Halo kani ya jela hi porok koi. Lamang sieja sauspa nyuk rai road
Ya kapan polai kau senam araja punrio apunyau hadu araja laipo araja laipoi. Pada bahak cokri council jung senam araja punrio araja punyau dalam prapusan poin san pokro kumalamang ada budget. Ya kali skim lapia arbita kata dalam basic and performance grant hagarish ratio prapau la arpau. Shushu ya ka basic grant lapia syakatai but unlike grant. Ya katai grant apan mang yang scheme ke bedai but sanitation, solid waste management, but water management, but ya ka antai. Ya kibai pat kijing pray ka kum ka guideline. Ya ka basic but performance grant on polite arta manusnam. Kat kum balamang ka 16 finance commission kat kum ka performance to council. Na ka ha ka 15 finance commission ka balang khatar crore ka sanla ka bari second instrument jong antai grant arja apply hadu mentang idang ap kemudian ya ki grant jong 16 finance commission ni community pengin tikina hadir mengirakan program kat bodonti ya ki guidelines shogna bodon pro aba phakai shi kintin shongsbai jong rangba HOMO khasi yel kemarin ka emu ka forest department ka phaiang syata da mu majai chang ka kala ban kene kersa ya di club kita banyak trailan ban punna ya di cikeni contoh FB dan carbon dioxide da batung tumai di jaka paladuna khamta hagi jaka baha ko jingpe jongka bat kunjuku di plantation jaka council lengga jila cingira nani scheme of repair lakalang na council ni nakastir forest department Dangshen kakasi health autonomous council kalau ada SOI ke memorandum of understanding pada Kayura ecological solution private limited pada kecil kolom wan trela ban tungdi ban habian yang kemarin atau benih pensa yang umbang undi dan berpencingan bakat semua kapai etam kipor banwan kan lay kat makum Kumbang WH Odin, thousands have left without blood, not one without water. Kani MOU kanyanak tukan bermila, kamay ni kipai nang syokno, bahag ako upusan jong council lembaga carbon project. Syokno murang syusyu masingha penting, ya kajian, bayar kasih health autonomous district council members pension rebuilding act arajat pundiu, nilai yang pediangan ya jing mencur naulat kecela, lembaga ni kai. Kumulai muncul lagi dakajian berkawai karena ngira pandenta syusyu yang bisa coba kausel mentang ini paino sekalian lejemi kecimpun kibalong kumihro jemi benepang nakalang revenue kecimpun jemi akan ketenat kedai nakabak ai emosi yang beliau dibakwa bangu penda dan emoki yang cakap jengki akibat Badru harga babu cingkong yang cakap pada jumpa beliau kentuk ru yang bisa berjumpai serta jelas harga dulu jumpa kran nah benda mensiulok yang kinong tray jumpa land report dan land survey department pada jingnya belum nak bapak yang kasih health autonomous district regulation and administration of land at Arja way kapal forest Cingkini hanne kalong na kabalong na ki minor forest produce ka royalty kabalong na ki cultivars control group ya ki grant ki bagi juyok na sarkar jila ada civil of ya divisional forest officer kabalai administration of justice cingkang cingkini na kali katunan mereka kalong na ki court fees na kabadi ya ki form na ki weki kabasal market Kacipini cini hani dalam tangan atau ayuai yang kita kijau cuma council kata ayau lagi lepas pakai ayau berni baru ia kecini pun dibahas makiwai pakai ayau kibaran hakimah berper pesan teri kecini nak ni ketenan kedai nak kecini terekam atau ay license yang kinong haji bernong berlah bomdai dulu kibawan teri pakai berkamai haji jika bahas pokok urusan cuma council kat pun dikendon jumpa air trading by non-tribal regulation hak kendai san pusat kumbala permaha hadu mentah kaban Rio stationery and printing
Kacingman jingni aku ani katana kalong nakabadi reform kiat seperti rule bagi we Banyau royalty on major and minor minerals. Kacingman jingni aku kini hari lima kilong nakabah coba council katu para kendai coba schedule coba constitution dari India. Pemerintah perkenaan pihak council kayo kat sekolah kimlong diberniak nama bala susiu kendian executive committee kam chishong thai kemudian bantok syek serta bahkan pelai dut ya baru bisa berangsal nan percing rekam coba council dan report kalau pra tax on motor vehicles kacing beni cingni agar katana kadai ka hak kepada coba serkar coba council dan serta celah hakani ka thop mang ka akan thop du ki hak lalu senam arja usaha tenter bagi jing pelai pisaru tolong ke bomsai nama om cio jing tiplu ya jing hen jing dia executive committee kalau singkia kat nang yang mungkin nang dunia not ya kita rasa hendai tax on profession kacing mang jing ni apa kali kata tolong ya council ya ka council kat inti bandung na kita senam arja beliau ka council kanya yale berkomplain dengan kata program Kerang pada jeni kan kamkiu kumarak kedai waswa. Bashipau civil war and development. Kacing beni jeni apa kena tenan kalong bahro lagi kerang ke baksorot me kerana ai dan 15 Finance Commission ya kapa kicing rei kita lihat catang kidang dei bagi badang dei banyo dan 16 Finance Commission kapan sedang ada mentah usnel. Nah mentah kampung roi. Compare to council kumarak kedai waswa. Hadway miscellaneous research kacing mang jini apa kali ketena ka bentuk ya ka bahak coba council lagi ilaka ka kuwe kumara puni ya ka budget ka hadar grant ini for protection of tribal land and interest apa kali ketena kamdan jini nama baki baka grant ini bacuyo nak serta nak serta tulok kacing dan kam juga menteri enforcement branch la kat tu resnem ka serta kam cukup lai patai cingirapchu Hadlai revenue from top. Kumakalong nanda kacing cini nagari hatrat kalong nagaba highway dilokir di bagi executive committee ke event penewai pada kacana tax animal. Hatsau hasil building structural regulatory authority. Kacing cini nagari hatrat rekam kalong yaki bagi council kapan rekam yakami karya building bylaw regulatory act arcana kuai. Jaka ai building permission yang disenai apa dijaka kita hak master plan areas bagi juga belum nak ada tenat dalam kiau bagi bakalan kiau yang revenue council izin penuh berangkong grant One General Administration Department kacingkan bisa halor kali tenat mereka kanong mansil itulah officer ki staff ki members executive committee berkiwe-kiwe kecingkan kacing siu di pension tragedy jong kinong tray ke basung thai berkibar khabno nalon ta lamang nakamta berketiu ya kacing siu di kasyon nakamta ilaka administration berkiwe-kiwe kacing penut berkun di cingama coba kamu kepau konsulan adat Bahagian law department kacing man ko netna kalau nang siu lok ya kinong tray berkiwe-kiwe di cingpenut apa dari ketlat rekam Balai Kerana Nomor 3 Revenue Budget and Finance Department. Kumalapani ke budget kecingan kisah pemerintah kadang mansiu yang tidak officer kinong tray untuk ia kinong tray kalan survey, professional tax wing, mines and mineral water resources, Kasihel building structural regulatory authority, HBSA berkiwe-kiwe, ijing dan kamu coba council. Nalor kata lamang lu panai cinggerap syah kinong jiung longsan apa kabri kejongi bersyakta habicing penjual kamarian kembalong Islam pada Pasal Kerana Nomor 4 Forest and Education Department kacinglang tengah kalong nagaganda bangsiu yang tulok di officers ki staff kinong play ki badan Forest Department bagi wei di Cilacap. Pasal Kerana Nomor 5 Administration Justice and Judicial Department apa boleh keterangan kecing penut kalau nak tulok di judicial officer di nongkreng baran haki head office the branch office jumpa council bagi wei kecing rekam kali keterangan
Kacing mangru kekentup na kapunta additional judge anu ke magistrate di lepas ya ke interview pada appointment jong ki ke office kedang up ya LOC na ke high court nang banyo mantong ban menteri kam mapura ya ki ada di kepala mereka kepenriu peran mosek legislative department kacing mang penduk na ke nak tolong na ke tulok German deputy chairman leader of opposition di dekat the council officers dan staff dari Jimmy Kamu dari department. Menyebut peran nomor 7 education department. Kacimang bisa agar diketenang dalam berhai jingrap cik sekolah kebacungan Islam pada kentuk group yang ketulak kinong pray barang sah akan diketenang mereka. Peran nomor 8 civil works and department. Dalam ketulak kinong pray yang perlu diketenang mereka memang bisa turut atau bidai. Bad kacing petri ya kami nak bisa ke balayo Islam berada bad pandang yo nak 15 finance commission kacing mancing penuh kalau nak bentar petri ya miskin dirangsak cukup keran to excluded areas kacing penuh kadai ke bagi nanti panjang nak sokat me dan nak 16 finance commission jong Islam arja penyo kendai keran bermain enforcement scheme for protection of tribal land and interest Kumara tani Islam peradab, kecimbang pendok akan diketrut rekam kalau masih pulau yang kinong play barang akan department, pada kiwe direkam. Sebenarnya orang mentang apa yang saya buat coba jikren kecuna pada pulang aku akan dikaji barang pada executive committee karena musuh thai, bahwa ikhlas kunci menangkan dia kayu dapat coba council. Ban berbahagia untuk terekam pada petnya ia kecil pendok kepada bandong berbuat kebahagiaan. Buatlah kecilan pendok dalam baru arspa hak saulur mendiu tolak kendai hajar sauspa shikobekan. Ban kecilan bisa permi kebolong arspa hak saulur saululai lah hak mendiu wajar mendiu spa mendiu kebekan. Kumpul pergi ada baca. Sasisin pan naik play dari pi syukur orang pada baru kita coba dia, pada kecil depan, pada menjualan yang ada jimat tentang, pada dia berikan pada dia executive committee, atau pada tim yang kita mencoba council, boleh sebut.